tugende ku ngingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu yaje adakunda amafaranga. Uziko nagaririye n'abashumba bose 140. Ngibi ibintu birindwi Imana yahambwiye ibihamya ko Izayi ari we mutabazi wa ADPR. Uyu Izayi uvugwa n'umuvugizi w'itorero, umuvugizi w'itorero. Urakoze cyane. Kuvuga rero ngo abantu benshi siryo toro ryo ntiyari ifite n'akarengane. Ngo 6,000 byahagaritswe ngo byaryaga bitinjiza nyine, nizo mpamvu hatabaye igihombo. Salomo yishe Isirayeli gute? Yagiye kurongora abagore 1,000 kandi babyara. Babagore 1,000 bagira abagaragu 3,000 babakorera. Abo bose bakarya ku mitungo y'Abisirayeli gusa, bigera igihe none habaryi baruta abakozi. Ubwo nibyo muri ADPR no gushaka kubyita. Abaryi bari bashaka kuruta abakozi. Ese ni ibitekerezo byawe ni ukura kuri experience ibyo byose uvuze cyangwa no butumwa? Senaradenzi ati nje ndabara kimwe bigere kuri 7 noneho mbone mbivuge, ariko n'ubutumwa Imana yampaye. Kuvuga ko bitararangira hari n'ibindi nyuma uza. No kuvuga ngo ntabwo ari akora mu buryo bwa mekanike, nta wigeze ahabwa ubushumba atanze amafaranga. Ubundi se hari uwigeze abohabwa ayatanze? Ubushumba se ubundi bwagakwiye kuba bugurwa. Ibyo ngibyo uvuze ntabwo ushatse kugaragaza ko hari abantu bigeze bagura ubupasiteri? Ni ukuvuga ngo kuvuga ko Izayi atakunda amafaranga. Takunda amafaranga ushingira ku biki? Twamufashe tumugira byose. Ego bituma twibagirwa ibindi dukeneye. Voilà. Komeza ndikukumva cyane. Noneho kuko bari bimitswe n'abasiweda mbere, bari abantu cyane batize. Yego. Noneho bamaze kubona ko bamaze guhabwa ubuyobozi, agirwa umushumba. Ico ni ikibazo nyine cyatewe n'abasiwedwa. Nibyo uri gusobanura. Ibyo ndi gusobanura. Bagombye kubwiriza ubutumwa bwiza, babona abantu bari kwihana. Muri regard yawe na experience kuyu murimo w'Imana ndetse no kwitoro rya ADPR nkuko maze kubitubwira, ubona kuba abo basuwede wavuze bagira muri 2 kundi ntarinjira neza muri iyi nsanganyamatsiko dore ko ari n'ubutumwa. Itoro rya ADPR experience yawe ingano ute kuri ryo? Wavuze ko watangiye muri Congo, je pense c'est pas que ari gukorera ariko uyu munsi uri mu Rwanda. Ese wageze mu Rwanda ryari? 85 nibwo natangiye ubutumwa bwiza Icyangugu. 85. Duhe kwiyo background gatoya yawe y'urugendo rwawe rw'ivuga ubutumwa mu Rwanda. Namaze gukizwa ko nabatibwe muri 79. Mwene data dukurikiye ndagusuhuje kandi nkwifurije umugisha w'Imana. Mwe mwese mudahema gukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi ko bwije no ko bukeye. Turi kuri Evangelize Le Monde TV, ariko mbibutse kandi ko iki kiganiro mushobora kugikurikira ku Iyobokamana TV. No buryo bwose Imana yadushyiraho nyine bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko hari muherereye ntitwabasha kubageraho icyarimwe, ariko iyo dutumye iyi kamera tugatuma n'izi mikrofoni zibasha kubageraho. Nitwa BKM, ndi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kuganira. Ni ikiganiro cya message cyangwa se cy'ubutumwa kitaza kuba kigufi ariko kitaza kuba na kirekire cyane. Ndakwifuriza kutaza guhomba gukurikira kino kiganiro kubera ibigiye kukivugirwamo. Reka dutangire twibaza ninde tugiye kuganira. Muze muraho neza? Murakomeye. Yego turashima Imana. Mwebwe amakuru? Turi bazima, Imana iracaturinze. Amen. Twibwira abadukurikiye ninde umuntu twicaranye ni muntu ki? Ni amazina yanje ni Mpazibirego Pierre. Ibirego urabihaze. Mpazibirego Pierre. Mpazibirego Pierre ni umugabo birumvikana w'abana bangahe? Ni batari banga. Ni umusaza w'abana 10. 10 bose. Ndi Yesu yaguhaye umugisha. Yesu yaguhaye umugisha niko nari mvuze. Yesu yagize neza. Yesu yagize neza. Ku muntu rero udukurikiye kuri kino kiganiro yatangira yibaza Mpazibirego ninde? Mpazibirego ni muntu ki? Kugira ngo tuze kugendana mu kiganiro cyacu abantu babashije kukumenya byagutse. Mpazibirego ni umwarimu mu shuri rya Bibiliya rya Ibeki. Nta kindi nkora. Yego. Ariko abashaka kumbona bandebera kuri channel ya gusenga everyday. Yego. Niho nkunze kuboneka kenshi. Yego. Umaze igihe kingana iki ukora uyu murimo wo kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo haba mu nsengero ndetse no mu mashuri ya theology? Maze imyaka 40.
40 mvuga ubutumwa bwiza, kuko muri 79 nibwo nabatijwe, ariko ubutumwa nabutangiye neza muri 83. wakoreraga umurimo hehe icyo gihe, muri he torero cyangwa se n'uyu munsi wa none? Nakoreraga muri torero rya Sepeza, ni Pentecote yabyaye ADPR, niyo muri Kongo. Icyo gihe cyari cyitwa Zaire, niho nakijijwe. Umuntu ashobora kwibaza nivo yawe mu by'amashuri mu bijyanye n'iyobokamana ukurikiye kino kigana, akurikije experience ufite? Experience mfite n'umurimo, ni docteur muri theologie. Docteur en theologie. Turakwishimiye cyane doctor. Tugira ngo utangire ushyira imbere y'Imana kino kiganiro tugiye kugirana, kugira ngo gihembure imitima bagikurikira. Uwiteka Mana, turi imbere yawe uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo dusangize bene data ijambo ryawe. Yesu yaravuze ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Kandi ni wowe wenyine wabivuze ngo abantu bose bafite inyota bakwegera banywe, ngo kandi abakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Ijambo ryawe riratubwira ngo werekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa. Mana, duhamagaye kugaragara kwawe ahangaha, uyobora ikiganiro mu ijambo ryawe, imitima ya benshi bashe guhumurizwa, kugira ngo tubashe guhindurira benshi kuhugakiza, kandi bose binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, baguhimbaze bakuramye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Imyaka 40 irashize nk'uko wabitubwiye uri mu murimo w'ivugabutumwa. Muri icyo gihe intego y'ubutumwa bwawe yari iyihe, ndetse n'uyu munsi wa none? Ubundi hari inshingano ikomeye Yesu yadusigiye. Iyo ntumbero nuko abantu bagiye basa naho batambikira bakayica iruhande, ariko inshingano ikomeye yanditswe muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19, utangiriye kuri 18 kugeza kuri 20, haravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yego. Mugende muhindura abantu kuba bigishwa banje. Iyo nshingano ikomeye niyo nahamagariwe, guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ubwo gahunda no kugenda ugahindura abantu. Niyo misiyo nyamukuru. Niyo misiyo, guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ubona muri uyu murimo w'ivugabutumwa nize challenge wagiye ugira? Challenge ku isi ni nyinshi. Yego. Kuko hari abantu batumva ubutumwa bwiza. Ubundi hariya muri ibyakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 22 haravuga ngo bakomeza guhumuriza abigishwa, ngo bababwira ngo babategeka kwihangana, kugira ngo bamenye ko niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana bazabwinjiramo banyuze mu mibabaro. Iryo jambo niryo burya rigiye gutumwa bwiza ku isi. Iyo abantu birengagiza kubabazwa ntabwo basohoza ubutumwa. Ariko ubutumwa bwiza buri mu mubabaro, burimo n'ikuzo ku by'ubugingo, ariko buri mu mubabaro. Urabisobanuye neza cyane. Ni nka bya bindi ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka ngo n'ubupfu, ngo ariko ngo kubana b'Imana ngo ni ingabire y'Imana. Urakoze cyane. Hari bamaze iminsi ngenda nkurikira ibiganiro bya bitandukanye utambutsa ku mateleviziyo akorera online, ku buryo nagize icyifuzo cyo kugutumira kugira ngo tuganire hano ku Iyobokamana TV, ndetse no kuri EMTV cyangwa se Evangelism TV. Mu gitondo mbyutse nibwo nabonye ikiganiro cya watambukije, cyari gifite titre ivuga ngo ababihanuye n'abayobe bare, ngibi ibintu 7 Imana yahambwiye bihamya ko Izayi ari we mutabazi wa ADPR. Uyu Izayi uvugwa n'umuvugizi w'itorero? Umuvugizi w'itorero. Urakoze cyane. Tugiye kuganira twiduhereye kuri iki kiganiro cyatambutse. Nifuje ko tugenda nyine tugira uburyo dukora development y'ibintu nagiye numvamo bigiye bitandukanye, hari ibyibazwaga n'umunyamakuru ndetse n'ibyo wasubizaga, kugira ngo n'abakunzi b'Iyobokamana TV na Evangelism TV babashe kubikurikira. Ubundi ntarinjira neza muri iyi nsanganyamatsiko, dore ko ari n'ubutumwa. Itoro rya ADPR, experience yawe ingana ute kuri ryo? Wavuze ko watangiye muri Congo, je pense c'est pas que ari gukorera, ariko uyu munsi uri mu Rwanda. Ese wageze mu Rwanda ryari? 85 nibwo natangiye ubutumwa bwiza Cyangugu.
85 Igihundwe. duhe ku iyo background gatoya yawe y'urugendo rwawe rw'uvuga ubutumwa mu Rwanda. namaze gukizwa ko nabatijwe muri 79 ariko numva imbaraga z'Imana muri 83 noneho 84 mbu muvuga butumwa 85 wampa recommandation ngo nje kwiga theology Bukavu. Ngeze Bukavu rero kuko abanyarwanda n'abarundi n'abanyekongo bahuriraga muri iryo shuri rya universite yitwaga Isteki ariko ikabiri y'abanyekongo. Abanyekongo bakaba benshi, abanyarwanda bakaba bake, n'abarundi bakaba bake. Ubwo noneho nsanze urwimo aza gusaba ikigo cacu ca universite ko abakongomani bose bumva ikinyarwanda bakorera stage mu Rwanda. Icyo gihe nsanze urwimo nayo yoboraga itorero. Bayo gitori 85. Yego. Araza aradusaba ubwo tuboneka turi bane. Bumvaga ikinyarwanda. Yego. Aratujana rero atuvanga n'abanyarwanda kugira ngo dukorane nabo. Icyo gihe hari abanyarwanda bigaga universite bari babiri. Hari witwa Munyakazi Antoine, hari witwa Simon Pierre Gatera, nibo bari babiri bigaga universite. Abandi baje kujaza nyuma. Yego. Karisimbi na Bucana Maritini bari muri Ecole Biblique, ntabwo bari muri theology icyo gihe. Ubwo noneho rero nibo twagiye gufasha tuba benshi nyine aho ngaho Ikirabyo, Igihundwe, Kurwahi. Ubwo niho natangiriye gukorera Igihundwe rero turi kumwe na Kabutura niba ari umushumba wa Gihundwe. Turakorana ndeba ADPR ariko igihe nyine turi mu kiruko nkaba ndi muri Sepeza. Ndangije ronkorera muri Sepeza igihe gito ko nsanze urwimo ari yansezeraniye ansanze ku Kirabyo tubwiriza ubutumwa. Aravuga ati ndumva umaze kurangiza nagukoresha mu Rwanda. Nsanze urwimo hari muri 85 mu kwezi kwa 10 niwe yabivuze. Yarari kumwe na Kabitura Gabriel, ari kumwe na Bucana Maritini badusanze ku Kirabyo, ari nje wapangiwe kubwiriza. Yego. Arambwira ati uyu mwana nzamukoresha mu Rwanda. Nageze Masisironto nakoze igihe kirekire ahubwo banyohereza muri Ibeji. Nza gukora nakoranye na Isaac muri Ibeji. Ariko icyo gihe navaga Bukavu yarari mu wa mbere, na Munyankumburwa ari mu wa mbere, na Ezekiel akaba ari mu wa mbere. Baza kurangiza nyuma ariko ngeze Igisenyi nsanga Isaac ari we directeur w'ishuri rya Bibiliya. Ubwo nibwo nigishije abantu benshi barimo ba Theophile, barimo banzabona Impakanizio, benshi banzabona Impa Oscar, benshi bari muri iryo shuri. Ubwo nuko natangiye gukora muri ADPR nuko 85 ndayizi rero. 83 sepake ndayizi kandi nayisengeragamo nkiri na muto ndayizi. Urakoze cyane. Ibyo bintu byerekana ko uzi ADPR pe. Ndayizi. Byerekana ko uzi itorero dore ko wanarikoreye igihe kinini kugeza uyu munsi wa none. Yego. Nigisha mpugura abashumba. Yego. Urabizi ko Fateki yahagaze nanayikoragamo urumva abana ari abashumba. Yego. Ndabizi rero. Yego. Umuntu wayoboraga ADPR muri ibyo bihe umaze kutubwira yabaga ategerejweho iki? Ubundi misiyo zagiye zihindagurika. Misiyo? Misiyo zo mu itorero kuko misiyo ni ukubwiriza ubutumwa bwiza no guhindura. Ariko misiyo zagiye zihindagurika ariko zahindutse nyuma y'icyo gihe. Icyo gihe zari zitarahinduka. Gusa ikintu cyitwa imbogamizi ziboneka mu itorero abantu barazishakisha, bamwe bakavuga bati no byishwe na kanaka, abandi bati byishwe na kanaka. Kuko hari abavuga bati byishwe na Kabitura, abandi bati byishwe na Nsanzurwimo, abandi bati byishwe na Sibomana, abandi bati byishwe na Tome, abandi bati byishwe na Usabwimana, abandi bati byishwe na Karuranga, abandi bati byishwe na Ezayi. Ari uri uyu munsi wa none buri wese avuga uwabyishe ariko nje suko mbizi. Kuri wowe ubibona utubizi uti? Ntabwo ariko mbizi kuko urabona hari gutunga urutoki rumwe muri abo ufite ntawe. Kubera iki? Ubutumwa bwiza urabona Uburaya bwabwirije isi yose, amahanga yose. Uburaya buri Uburaya bwabwirije Afrika, bubwiriza Aziya, bubwiriza Amerika ku butumwa bwiza bw'ububyutse. Yego. Ariko noneho
Amerika imaze kubona independence mu 1776 imaze kuva mu bukoroni bw'abongereza, niho ubutumwa bwiza bwagize imbaraga cyane muri Amerika. Urabona kiriya gihe hagati y'1700 n'1900 cyari igihe cy'abamisiyoneri, niho bise ngo n'ububyutse bw'abamethodiste. Ariko noneho haza kuza akantu gasa n'ubukonje mu 1900 abantu barabyibazaho, batese tuzongera kubona impumuro y'itorero yasa niyo mu kinyejana cya mbere duti, kuko ububyutse bwari buheruka mu 1726 bwari buzanwe na Yohana Wesley w'umungereza. Icyo gihe ndetse kuko yakoreraga mu bangirikane, kandi angirikane yitwaga abagatulika bo mu Bwongereza kuko bari baranze kwitwa abaporoso. Abangirikane nayo mateka kuyamenya ni byiza cyane, bari baranze kwitwa abaporoso kuko abagatulika nibo bise abigumetse kuri bo abaporoso ba Martin Luther, ariko ari igitutsi. Abantu bahagurukiye kurwanya ubuyobozi buhari, abantu bahagurukiye kurwanya ubuyobozi buhari babita abaprotesta. Umuntu uhagurukiye kurwanya ubuyobozi bwemewe, nicyo protesta bisobanura, ko bisobanura. Abigometse babona ko kibaye igitutsi, nizo mpamvu barwaniye iryo zina. Baravuga bati no, nubwo tudahuje twitwa abagatulika, ariko kuko imbaraga zari mu Bwongereza twitwa abagatulika bo mu Bwongereza, mwe musigare muri abagatulika b'i Roma, tandukane dutyo. Ubu rero angirikane burya yitwa abagatulika bo mu Bwongereza. Ububyutse bumaze kugera muri Amerika rero niho batekereye icyo gihe hari kuri 29 z'ukwezi kwa 10 1900 baravuga ati bwabo bubyutse bwagaruka bute? Ese rampumuro y'itoro rya Pentecote twayibonye koko mu gihe cya Wesley yari kirongirira ceceka. Twabibona dute? Batangira gusenga bakoresha ijambo rivuga ngo Mana ohereza ububyutse kandi utangirire kuri nge nyine. Barasenga ukwezi kurashira, kwa 11 kose basenga, ukwa 12 kose kurashira, kuri 31 z'ukwezi kwa 12 1900 ububyutse buramanuka, imbaraga z'Imana muri groupe y'amasengesho yari aho ngaho. Muze utarava kuri iyo close kuba nagize umugisha wo kukubona uyu munsi, ikiganiro cyacu raza kwemera ngenda nkivanga mu bibazo bitandukanye kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe byinshi. Iyo uvuze ngo ububyutse ni ijambo rimeze ute, kubera iki, bupimirwa kuki, ni iki? Ko hari igihe usanga abantu bigurukiye bavuga ngo turi gusengera ububyutse, n'abandi bari hariya ngo turi gusengera ububyutse. Ububyutse ni iki? Ububyutse abantu barabwitiranya. Abantu bibwira ko ububyutse ari ukusenga cyane. Ububyutse ni ukwihana cyane. Très bien. Jerezo yo kukubaza iki kibazo. Barihana cyane. Iyo abantu bihanye cyane ububyutse ntabwo bwamara iminota 2. Ariko iyo abantu basenze cyane bamara n'imyaka batabonye ububyutse. Uretse ku itoro rya Pentecote kuko ryamenyeye impano z'umwuka, rigendera mu kintu cyitwa esoterisme na amacurabwenge. Noneho umwuka wirukamanuka atari wo, ukawugenzuza iki? Ubundi muri Timoteyo ya 2 igice cya 1 umurongo wa 7 haravuga ngo imbaraga z'Imana zimanutse ubundi zimanukana n'urukundo. Urabona abantu ubu bavuga ko imbaraga zamanutse ariko batumvikana, ariko bakazita imbaraga z'Imana. Aco gihe ni ugushushanywa. Imbaraga z'Imana uyu munsi byose turabishyira hanze kabisa, zimanukana n'urukundo. Umuntu utagukunda rero ntakakubeshe ngo yuzura imbaraga. Kuko Imana n'urukundo. N'urukundo. Nizo mpamvu habanza kwihana. Ububyutse habanza kwihana, ntabwo habanza gusenga. Kuko gusenga ntibyazana ububyutse. Ijambo ry'Imana riravuga muri Mateyo 5:23 ngo nujana ituro ku gicaniro, wahagera ukibuka ko hari mugenzi we mwamufitanye agatotsi, ntaca amateranira kimaze, garuka ubanze wakiranuka. Numara gukiranuka icyo uratanga cyose, cyaba ijambo, cyaba ubuhamya, cyaba ifaranga, cyaba indirimbo, nibo kiremerwa. Ubwo rero ububyutse ni ukwihana cyane, si ugusenga cyane. Ntabwo ari ugusenga cyane. Urakoze cyane. Ndacyari kuri cya kibazo nakubajije sidakivaho. Nakubajije ngo muri abo bantu bose bayoboye itorero rya Pentecote cyangwa se rya ADPR,
hari uwutunga urutoki n'umwe ko ari we nyirabayazana w'ibibazo itorero rigenda rihura naryo. Oya, wari ntawe. ukimbwira amateka y'umwuka wera Pentecote na misiyo tugomba kuba dufite byose n'ibindi urabona ico bitandukanye. gihe 1900 mu kwezi kwa 12 bwari buraca ari tariki imwe z'ukwa mbere 1901 uriya mugabo Charles Fox Parham na William Joseph Seymour bari babiri b'Amerika bari bayoboye ubwo bubyutsi Yego. ba Mouvement Pentecôtiste nibo babujanye muri Suède babugeje muri Suède abasuwede noneho nibo batekereje kubuzana muri Afurika batangiriye muri za Kongo bashikurikizaho u Rwanda n'u Burundi. Yego. Mu 1940 uwitwa Lewis Petrus na Willis Sawe barabasiwedwa babiri nibo babugejeje muri Kongo 1921 batangiza ubutumwa bwizi Uvira babujana i Macumbi babugarura i Bukavu. Yego. Niho batekereje bati na hano naho twakwambuka barambuka baza Icyangugu babwiriza ubutumwa bwiza hari ya Kamembe Igihundwe barakizwa habanza kwakira ubutumwa bwiza uriya Sagatwa wumva bavuga wakira ubutumwa bwiza niwe mu Kristo wabatijwe mbere wa ADPR icyo gihe. Yego. Abo basiwedwa babiri rero n'itorero rya Suède muri rusange nibo nshinja ntunga urutoki. Yego. Nibo ushinja. Nibo nshinja. Nibo ba nyirabayazana. Kuri experience yawe. Lewis Petrus mfite experience yarabikoze ubushakashatsi. Yego. Nuriya Willis Sawe nibo ba nyirabayazana b'ibibazo dufite uyu munsi wa none. Abo nibo bazanye n'ubutumwa bwiza hose mwaka karere. Nibo bazanye ubutumwa bwiza muri Kongo Uvira. 1921 waba waragize umugisha wo kubana n'abasuwede muri icyo gihe. Nageze i Bukavu 85 ari abazungu no mu kuyobozi w'ikigo yari umusiwedo. Yego. Kubera icyo uvuga ko aribo ba nyirabayazana. Ni ba nyirabayazana kuko urabona muri Luka ibice 12:28 haravuga ngo ninde muntu watekereje kubaka inzu ngo areke gukora devi. Yego. Kuko ukora devi kuko iyo udakoze devi urubaka koko ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ushobora kugera muri rento bigahagarara kandi abakureba uri mu mushinga bakaguseka. Yego. Rero Suède niyo nyirabayazana kuko batangije itorero ariko ntibubakire rero irerero sobanura aho hantu neza hano bahumva irerero ni bya bindi bivuga ngo uburere buruta ubuvutse. Très bien. Abantu benshi bibeshe ko teoloji yayobora itorero. Ntabwo teoloji yobora itorero. Ubwo ntabwo ushaka gupfobya bize teoloji n'abayiga. Ntabwo nshaka kubapfobya kuko sindasobanura irerero icyo bisobanura. Twagiye. Ntabwo teoloji biga kuyobora itorero ahubwo biga ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Ubumenyi bw'ijambo ry'Imana burigishwa. Ubumenyi bwo kumenya Imana nuvuga ngo ntabwo twiga Imana ariko twiga ku mirimo y'Imana yakoze niyo bita teoloji. Ubundi teoloji nta wiga Imana ariko twiga imirimo. Yego. Niyo bita rero teoloji. Yego. Ubwo rero teoloji itandukanye n'imirerere cyangwa n'uburere bw'itorero. Ikindi teoloji nayo ntiyayobora itorero nk'uko no kubatizwa mu mwuka wera atari impamvu yo kuguha itorero kuko ni itorero ryapfiriye yagirikiye kuvuga ngo ubwo yabatijwe mu mwuka wera birahagije avuza indimi ngo birahagije ngo ahabwe itorero agirwa umushumba. Ico ni ikibazo nyine cyatewe n'abasiwedwa. Nibyo uri gusobanura. Ibyo ndi gusobanura. Bagombye kubwiriza ubutumwa bwiza babona abantu bari kwihana bakubakira rero muri Suède. Bamara kubakira bakavuga bati noneho rero umuntu wese ugomba kuyobora itorero aje arabanza kunyura hano yigitorero noneho wari ikintu bita ecclesiology. Ecclesiology muri pratique nibyo niho yigitorero. Ntabwo ari histoire de l'église oya. Ntabwo ari teology. Barijya mu mutima. Itorero. Ndikukumva cyane. Bamaze kwihanisha rero bibagirwa ko abo bantu bari kwihana bazakenera umuyobozi. Barabyibagirwa. Baragumya bavuga ubutumwa abantu bari hana ndi babitekerezaho.
muri 60 byangirika kurushaho kuko niwo mwaka basengeye Ruhigita Ndagora Jean wo kuyobora Kongo, abapantekote ba Kongo, niho basengeye Kabitura Gaburiyeri wo kuyobora u Rwanda, niho basengeye na Fefera witwa Manase wo kuyobora u Burundi muri 60. Ariko muri 40 niho bari baje kubwiriza ubutumwa Icyangugu, none bamaze kwakira ubutumwa bashaka bamwe mu bakiriye ubutumwa kubaherekeza abamisiyoneri n'abakongomani babujana i Burundi mu 1944. Ubwo rero 60 bashira habahagarikizi, aho ngaho niho byabereye ikibazo. Ubwo Bashiraho abashumba, umwe wo kuyobora Kongo, undi wo kuyobora u Rwanda, undi wo kuyobora Burundi, ariko ntibatekereza kwiyongera kwihuta ko abakirisito bihana babatese bazahagaririrwa nandi. Arabo batatu bari basengewe nabo ntabwo bari bahuguwe, ntabwo bari bigishijwe itorero. Ntibavuga bati rero Kongo shaka babiri tubajane Swede, nawe Rwanda shaka babiri, nawe Burundi shaka babiri, none tugende tubigisha itorero, twubaka Afrika mwivuga butumwa, tubigishe itorero niki, barisobanukirwe, bazagaruke basobanukiwe itorero niki. Ahubwo babandi basengeye nabo batarezwe bakomeza gusengera abandi. Swede imasa naho ihagaze gusengera abantu. Urabona nk'itorero Gatolika, yego, nta muntu wemereye kuba padiri atarabanje kuja kwicara i Roma ngo arirebe neza. Yego. Nta muntu wemereye kuba pasere mu badive atagiye kwicara muri etazidi ngo arebe itorero neza. Yego. Noneho rero byari ngombwa ngo kuko ubutumwa bwari buturutse muri Swede, bajyane bamwe mu bakiri ubutumwa bwiza muri Kongo no mu Rwanda no mu Burundi muri Swede bigitorero. Noneho rya torero rihorane wa murongo mpuzamahanga, igihe cyo gusengera abakozi b'Abasweda bakaza bagasengera abakozi, ariko babashe kunyura ku cicaro cirerero kurerwa. Ibi bintu ko ndi kubyumva ndabigenza ute? Ndi kubyumva kurera umuntu, kurera. Urangije theology bakaguha itorero waryangiza, ntarerero. Urangije theology bagashoka baguha itorero, ntarerero unyuzemo uraryangiriza. Ubatijwe mu mwuka wera bakaguhereza itorero, ntarerero uraryangiriza. Ubundi procedure agomba kubi ukabatizwa mu mwuka wera ni ingenzi, wamara ukaja kwiga theology, wamara ukanyura mu irerero, ukabona ukaza ugahabwa itorero. Wow. Nico cyari ikintu cy'ingenzi. Wow. Noneho rero abatoranijwe kwiga ishuri rya Bibiliya ba mbere nabo abenshi ntibajanaga n'imiryango yabo kubera ubushobozi. Kandi iyo umuntu agiye kwiga theology cyangwa amashuri yose wiga, ufite umugore mutari kumwe ntufata. Hoya. Tabufata. Ubundi abantu simbyumvise ahari nuko ntaramuzana. Abantu bakwiriye guca muri iryo rerero. Ubundi nk'uyu munsi wanere kugira ngo bifutuke nuko baba ari abasore babatijwe mu mwuka wera, barezwe neza, bamara bakaja muri theology, bamara kuva muri theology bakanyura mu irerero. Iryo rero satse waryubaka no mu gihugu cyo muri Afrika, ariko rigahuza abapantekote. Noneho rero babara bakagaruka bagahabwa umurimo. Ariko iyo umupasiteri afite umugore akaja kwiga theology asize umugore, aba afite imitima ibiri. Kwishuri ntafata, no mu rugo harangirika, ubukene bukamufata kuko adahari. Yego. Byari bikwiriye kugira ngo itorero rirebe uko ryakubaka. Niba umuntu ufite umugore agiye kwiga theology ajane n'umugore we, ajane n'umugore, bamushakire finance hano. Nobondi itorero n'umuryango n'urugo. Voilà. Kugira ngo babana bumve uwo murimo na wa mudamu yumve uwo murimo. Yego. Ubwo rero abo basibedwa nibo ntunga gatoke bibagiye kutwubakira irerero. Birumvikana cyane. Umuntu w'umusore ashobora kuba pasiteri. Umuntu w'umusore biterwa na tendance communautaire. Biterwa na tendance communautaire. Turebye ku ijambo Paulo yavuze mu Bakorinto ba mbere, ibice 7:38 kugeza 39, turasoma no 32. Hari havuga ngo aho bigeze, iyo umuntu afite umugore yiganyira ku by'umugore, iyo umuntu atagira umugore yiganyira ku bya Kristo. Ariko iyo ufite umugabo wiganyira ku by'umugabo kugira ngo urebe uko wamunezeza. Waba ufite umugore ukiganyira ku bw'uwo mugore ngo urebe uko wamunezeza. Ariko iyo umuntu atagira umugore cyangwa atagira umugabo ngo ariganyira ku by'umurimo w'Imana ngo arebe uko yanezeza Imana, ntabwo ari bibi gukora umurimo w'Imana umuntu afite umugore. Ntabwo ari bibi. Ariko Paulo yaravuze ku murongo wa 38 ngo
urongoye abagize neza ariko utarongoye abagize neza kurutaho si uko kurongora ari bibi abagize neza yashakaga kuvuga iki? yashaka kuvuga ko hari igihe mu rushaka uhura n'inzitizi zitatuma usoza umuhamagaro wawe. Kurongora si icyaha, nizo mpamvu yavuze ngo kurongora si icyaha no kutarongora si icyaha. Kurongora rero ntabwo ari itegeko, iyo biba itegeko kutarongora byari kuba icyaha. Yego. Kurongora ntabwo ari itegeko. urimo uravuga ibintu bikomeye cyane. Kurongora si itegeko kubera ko utarongoye ntibavuga ngo akoze icyaha, izo mpamvu ritakiri itegeko. Rero urongora abagize neza n'utarongora abagize neza kurushaho, ariko kubw'impuhwe z'umurimo. Ushobora kuvuga ati aho kugira ngo nzangirize umurimo w'Imana, umugabo ambuza mu ivugabutumwa, umugore ambuza ivugabutumwa, ngiye kubireka. Kiza nuko ntarongora kugira ngo nsoze wa murimo. Nabwo ukavuga ngo ibintu sinabikora ntarongoye. Nabyo ni byiza, nta kibazo. Ubonye ko umugore azagufasha gukora uwo murimo, nabyo ni byiza. Ariko nta tegeko Pawulo yavuze ishizeho bivuga ngo ukora atarongora ni bibi cyangwa ukora yararongoye ni bibi. Oya, yaravuze ngo byose ni byiza. Muri regard yawe na experience k'uyu murimo w'Imana ndetse no kwitoro rya ADEPR nkuko maze kubitubwira, ubona kuba abo basuwede wavuze bagira muri babiri kuba batarakoze neza icyo kintu bagombaga gukora, byagize izihe ngaruka ku itorero? Byagize ingaruka zikomeye, kuko abagombye kubakirwa irerero ntibaribonye nyine, abatararezwe bakarera. Ubundi bashize imbaraga zo kubatizwa mu Mwuka Wera, ni byiza. Yego. Ariko noneho ni byiza ariko ntibihagije. Ni byiza. Yego. Ariko ntibihagije. Kuko Umwuka Wera mu byanditswe byera ntabwo bavuga ko aza ari umusimbura. Bavuga ko aza ari umufasha. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari akora mu buryo bwa mekanike, ahubwo akora mu buryo bwa collaboration. Yego. Akorana n'umuntu, akeneye abaparteneri. Voilà. Noneho rero icyo nico bibagiwe, bashatse gufata Umwuka Wera nk'aho ari mekanike, bamufata nk'aho ari umusimbura kandi ari umufasha. Twamufashe tumugira byose. Yego. Bituma twibagirwa ibindi dukeneye. Voilà. Komeza ndakumva cyane. Noneho kuko bari bimitswe n'abasiweda mbere, bari abantu cyane batizi. Yego. Noneho bamaze kubona ko bamaze guhabwa ubuyobozi, bashiraho noneho imbago zo kuzitira abifuza kwiga. Yego. Nizo mpamvu hari ubutumwa bwiza kuva 8 na 5. Yego. Baravuga ngo kwiga ntaco bimaze. Ngo ariko cyane cyane kwiga theology ngo nukurwanya Imana, ngo mbese Imana irigwa. Natwe twari tubizi ko Imana itigwa. Ariko twiga imirimo yayo. Yego. Uyu munsi wa none rero ndi gusobanukirwa cyane no bw'ikiganiro cyacu kiza kudusigira ibindi bibazo tuzagarukaho, kuko tuzajya tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Wenda n'abakunzi bacu baraza kutwandikira comment batubwira ibindi tuzaganiraho. Reka tuganire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi wa none. Wagaragaye kuri televiziyo utangaza ibintu bigera muri 7 byerekana ko Izayi ari we mutabazi w'itorero rya ADEPR. Ese ni ibitekerezo byawe, ni ukura kuri experience y'ibyo byose uvuze, cyangwa ni ubutumwa? Niba warakurikiye neza, ni ubutumwa Imana yampaye. Ni ubutumwa Imana yaguhaye. Icyatumye ntinda kubivuga nuko bitari byakaragira byose. Naragenze ati nje ndabara kimwe bigere kuri 7, noneho mbone mbivuge. Ariko ni ubutumwa Imana yampaye. Kuvuga ko bitararangira hari n'ibindi nyuma uzavuga. Oya, ni 7 narabi byararangiye. Byagomba kuba ari ibintu 7. Urakoze cyane kuvuga ko uyu munsi Izayi ari umutabazi w'itorero. Tubyakire gute kubakurikiye kino shidikanye kuko iyerekwa ryanje rigira imbaraga. Iyo neretswe ndeba mu byanditswe byera kwiyerekwa ryanje ritabirwanya. Kandi Imana ntiyivuguruza mu byo yategetse. Iyo weretswe kugira ngo urebe ko wavangiwe, ureba mu byanditswe byera. Wabigenjuje izihe ngingo rero? Nabigenjuje ijambo ry'Imana. Urabona umutabazi, navuze ko twari dushonje. Yego. Kandi dukeneye umutabazi. Yego. Twiyiriza ubusa. Kandi ijambo ry'Imana muri
iyo Yakobo igice ca mbere umurongo wa 27 havuga ibyo gufasha abapfakazi n'imfubyi. Yego. Ariko noneho ro mu Baefeso 4 umurongo wa 27 kugeza 28 havuga ngo ntimubererekere Satani wibaga ntiyongere kwiba, ahubwo buri wese akoresha amaboko ye kugira ngo abone ibyo kumutunga, abone n'ibyo gufasha abakene. Yego. Iya ni isezerano ry'Imana ko abakene bakwiye gufashwa. Yego. Noneho rero twari tumaze igihe twarasabye ibirarane barabitwimye. Bisaba kugira ngo dufate ibihe ibyo yabitwerekeye mu bihe twari twafashe ibirarane byanyu mu itorero muri Fateki. Yego. Twarakoze ntitwishurwa, harahise umwaka ikigo carahagaze. Yego. Dusaba abayobozi ntibatwumvire, ariko iryo sezerano ryo kuvuga ngo Imana igiye kohereza umutabazi yari tubwiye turi mu masengero. Ibyo bintu mwabigerageje imyaka ingahe? Twabigerageje umwaka. Urumva kuva tariki ya 21 z'ukwa gatatu Fateki ifungwa 2019 kugeza 2020 mu kwezi kwa kabiri, umva umwaka warurangiye none Imana iratwihishurira. Twari dusanzwe dusenga n'ahandi, ariko twasegeye ingenzi hariya Kinyamakara, twari twagiye ku musozi, n'Imana yatweretse ibikomeye, itubwira ko hagiye kuza umutabazi, ko n'igisubizo cyanyu cashubijwe kandi kizababera ikimenyetso. Yego. Mwarishuje birananirana, kuko mwibwiye ko imbaraga zanyu ushobora kubibahesha, mwaranditse birananirana, ariko hagiye kuza umutabazi uzabishura, kibabera ikimenyetso ko navuganye namwe. Ubwo rero iyo tariki nyine ya 2021 z'ukwezi kwa kabiri 2020 niho Imana yatwishuriye ko tuzabireba bikurikirana umwaka amezi 9 Masisi. Yego. Ariko ngarutse dusanga baramwimitse tariki 8 z'ukwa 10. Ubwo noneho rero tumubwira byumva mwamuhawe nk'isezerano mwe muri Masisi. Turi ku Kinyamakara kwanza. Yego. Nje mbona kuje Masisi, ariko sezerano ndarigumana. Yego. Mu kugaruka rero niho ugarutse mu Rwanda usanga abari bahari batakiyobora, abo twabwiraga ntibumve ntibatwumve. Yego. Tumubwira byumva, arabyumva. Kibaye ikimenyetso cyambere gishimangira bimwe Imana yavuze ko igiye kohereza umutabazi mu itorero. Urakoze cyane. Mwita umutabazi kuko twari dushonje. Yego. Umutabazi bitandukanye n'umucunguzi. Yego. Nibyo nendaga kuza kubaza tese abantu ntibamufata nkaho mwamugize Yesu. Oya, hari umutabazi akaba n'umucunguzi. Umuntu wese yaza gutabara. Ariko umucunguzi, oya, umucunguzi ni wapfuye mu kimbo cy'undi. Mu kimbo kindi. Urakoze cyane. Icyo kintu umaze kuvuga tugifate nk'icyambere muri biriya 7. Icya kabiri none Imana yaratubwiye ngo azaza ataje gushaka akazi. Yego. Ahubwo aje gutabara itorero, ahubwo akazi asanzwe agafite. Yego. Tugiye kugenzura dusanga kuko yari agafite kandi kanesheje kandi gashimishije, kandi na Kimana yari yakibabwiye mutaramumenya. Ntabwo na n'uyu munsi ntabwo anzi. Wenda yego. Bona ariko na n'uyu munsi sindaganira nawe. Yego. Kugeza uyu munsi wa none ntabwo ari amarangamutima ngo twe twaraganiriye angirira neza. Oya, nicyo naringiye kukubaza, naringiye kuvuga ngo umuntu kuri icyo kino kiganiro ntashobora kumva ko uje kuvuga neza Izayi kubw'ibyo bintu yabakoreye abandi batakoze. Oya, yari kuzuza inshingano ze. Yego. Kwari ukwishura, ntabwo yari impano. Yego. Ariko kuko yabyumvise yatugiriye neza. Yego. Kuko n'ukwishuye uvuga ngo urakoze. Yego. Icyo turi ku cya kabiri. Icya kabiri rero nibyo mvuze nti yaje asize akazi keza arakigomwa, yishira mu bibazo kubw'impuhwe z'umurimo. Yego. Tabara. Atabaye rero urumva ibyo bintu 7 neretswe bitabara benshi. Nubwo hari icyantabaye mu buryo bw'umwihariko, ariko bitabara benshi. Kuba yaraza asize akazi gakomeye ni inzira y'ubutumwa bwiza Yesu Kristo yasize. Ubundi Yesu yaranyuze kuri Matayo aramubwira ngo haguruka unkurikire. Yamukurikiye afite amafaranga. Yego. Ari gukoresha ikoro, yari umukoresha w'ikoro. Matayo 9:9 ahamagara Petero na Yohana, bari kuroba bafite amafi aho ngaho bagurisha. Zakayo yamubonye yifuza kumubona, yari afite amafaranga. Yego. Umuntu wemeye kwishura 4 ibyo yambuye
koresha bw'ikorobi yari Yego. umukire. Yego. Abo bantu rero bakurikiye Yesu basize akazi burya nibo basohoza umurimo neza. Naho umuntu washonje akinjira mu murimo w'Imana ngo niho agiye gukirira arakoresha inzira zitarizo kugira ngo aronke bwa buzima yifuza. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari gusohoza wa muhamagaro. Ara- Umuntu akwiriye kwinjira mu murimo w'Imana asize akazi. Aha, ntaza mu murimo w'Imana aje gushaka akazi. Kuko Yego. ushobora kugashaka ntukabone. Uvuze ikintu gikomeye. Buriya ntabwo aribyo byateje ibibazo ubwo Izayi yagiraga ku buyobozi bwe akagira abantu avana mu mirimo y'itorero Ubundi iyo abantu bize misiyoloji neza Aha. twahamagariwe iki? Ninde uhamagara? Intabwe z'umuhamagaro. Nta muntu waka umuntu umuhamagaro. Iyo hamagariwe kuba intumwa ntawe ubikwaka. Iyo hamagariwe kuba umuhanuzi ntawe ubikwaka. Mbega hari amatitire atanyagwa. Iyo hamagaye kuba umushumba ntawe ubikwaka. Iyo hamagaye kuba umuvugabutumwa ntawe ubikwaka. Iyo hamagaye kuba umwarimu ntawe ubikwaka. Kuko Yesu Kristo mu nshingano ikomeye ntabwo yatubwiye ngo tuje kubwiriza ahantu, yaratubwiye ngo tuje kubwiriza abantu. Ko hari abarikaramye ko babyatswe. Ni ukuvuga ngo ntibari bo batswe inyubako, batswe abantu se. Abantu buri wese agiriwe. N'ubu nawe uri kuvuga ubutumwa kandi nta paruwasi ufite uyobora. Ibyo navuze ubu abantu baza kumbaza ngo mbasobanurire igitabo cy'ibyahishuye hara mu rugo. Yego. Yaje Sakarari wanje nkamusobanurira kuva ku gice cya 1 kujya ku gice cya 22. Iyo raporo ntijya kwa Izayi. Nkamusobanurira ibyahishuwe. Mu gitondo kare kare akagenda. We asiga ntagira ico kurya, ntuzi yuko ansigira udufaranga nkagura ingutiya y'umugore. Yego. None se uwabwirije mu rusengero n'uwasobanuriye umuntu mu nzira ntibakoze. Bakoze. None se kuki bavuga ngo hari abo yatse ubupastere kandi ubupastere buba mu muntu. Ubupastere subi inyuma y'umuntu. Oya, pastere buba mu muntu wahamagara barabwiyumvamo. Kandi bakubujije kubwiriza ku rusengero wabwiriza mu soko. Kabisa. Bakubujije kubwiriza ku rusengero wabwiriza n'abana bawe ku ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri bateraniye cyangwa batatu bahuje umutima mba ndi kumwe nabo. Itorero ko ari inzu yawe nawe uri gushakira indiriye wakorera no kuri iryo. Nukize iryo ko Imana izaguhemba. Ahubwo ico bakwatse ni inyubako. Acyo nico wavuga. Ikindi Izayi yabatse n'inyubako. Ni inyubako ariko ntabwo babatse ubupasiteri ko no mu nzira umuntu ni pasiteri, no muri bisi umuntu ni pastor. No kuri prison ni pastor, no ku bitaro ni pastor, no mu soko ni pastor. Ahubwo logique muze komera y'umuceri. Logique nuko ahubwo twari dukwiye kumenya ko aba bantu niba baraba pasiteri bukuri muri iki gihe barimo cyo kwaka inyubako. Ubu niho twagakwiye kumenya ko nimba baraba pasiteri. Oya nta wakurira ngo bamwatse inyubako. Fateke se ntiyafunzwe. Siho nakorera gasi. Ntibaduhaga amafaranga se. Ubu sinaretse gukora. Kuko inyubako za Fateke barazihagaritse ariko nto banyatse abanyeshuri. Yego. Aho batuye ndahazi, aho ntuye barahazi. Ushaka kumenya ndamusobanurira. Si ishuri. Ariko ibintu uri kuvuga birumvira. None sinaje kurega ngo Fateke bayikuyeho kandi abanyeshuri batarapfuye. Oya niba gusubize bareke kukureba gutya gusa. Ikintu uri kuvuga kirumvikana cyane. Icyo ni cya kabiri, icya gatatu. Icya gatatu azaza mu kwezi k'umugisha niko Imana yatubwiye. Siko ibintu byose yari yabikize ku murongo. Yashize ku murongo kwezi k'umugisha. Twari dusanzwe tukuzi kuva twiga theology. Twari tuzi ko amahame arimo amategeko 95 Martin Luther yasohoye yo gutandukana n'abagatulika abaporoso bagenderaho yayanditse ku rusika rw'urusengero rwitwa Gittenberg mu Budage kuri 31 z'ukwezi kwa 10 1517 ukwezi k'umugisha kwa mbere mugisha wa mbere. Uzanye ububyutse bwa Methodiste witwa John Wesley ari kumwe na Theodore Edouard ya tariki 10 z'ukwezi kwa 10 nibwo yatangiye kuvuga ku bubyutse bwa Methodiste burahaguruka. Hari tariki 10 z'ukwa 10 1726 umugisha wa kabiri w'ukwezi kwa 10. Charles Fox Parham nura William Joseph Seymour ico gihe kuri 29 z'ukwa 10 niho batekereje ku bubyutse bwa Pentecote batangira gusenga
iyo tariki bwaje kwiyekarata gusaduka muri 1900 tariki ya 31 bwari bwatangiye kuri 29 z'ukwa 10. Niba harabaye rero amavugurura yo kuva muri torero ry'i Roma kugira ngo bahembure imitima y'abantu, hakavaza ububyutse bw'abametodiste kugira ngo bave mu bukonje bw'abangirikane, hakaza noneho muvema Pentecote yo kugira ngo abantu bave mu bukonje mu kanyehere bashuhe. Urumva ko habaye ukwezi kumigisha kuko kwabaye gatatu. Yego, turabifata rero turi kwiga teoloji, kandi twize teoloji ibyo byarabaye tubisoma batuku kwezi n'ukumugisha kuko n'ukwezi kuzana ububyutse. Ndi Masisi rero tariki 8 z'ukwa 10 niho umushumba mukuru wa ADPR Ezayi yimitswe. Turabati kwa kwezi kumugisha Imana yatubwiraga cyane. Iki ni ikimenyetso kibishimangira. Ikimenyetso kibishimangira. Yego. Biremewe duteravi. Yego. Kimenyetso cyakane mwebwe amakuru yose mwari muyicaranye ubwo mukagenda mugenzura ariko nditubivuge ntimubivuge. Noneho tabivugaga icyo gihe cyakane Imana iratubwira ngo azakora mu bihe biruhije. Covid yari iteye ubwoba. Uzi umuntu wakoze amezi hafi 6 insengero zifunzwe, nta gutura, nta gusenga, abasengera iwabo. Kuvuga ngo groupe nyine agahamagarwa mw'icyo gihe nta gutura. Ubundi guhamagara umupasiteri bataratura benshi bakwanga, ariko yahamagawe nta gutura guhari. Kandi ntiyarazi ngo yenda bazatura. Kuko yagomba kuvuga ati none Covid nibamara nzayobora iki. Ariko arabyirengagiza. Yagombaga kubirometa icyo gihe. Yagomba kubirometa icyo gihe arabyirengagiza kuko nta sezerano yari afite ry'igihe Covid izashirira. Yego. Ariko aravuga ati basi iby'Imana ishaka bizaga. Yinjira mu murimo. Imana rero yo igendera ku itorero ry'umutima iravuga ati nubwo wenda Covid yabamara ntihazabura babiri barokoka, ariko itorero rihembuke. Yego. Yakoze amezi 6 badatura badaterana ntiyatezuka. Yego. Ico kibi kimenyetso cibihe biruhije. Yego. Urabona Nehemiya kugira ngo yubake inkike akazuza mu myaka muri amisi 52 yari mu bihe biruhije bikomeye cyane. Icyambere byari bihe byo guhunguka, kuko itoro rya Nehemiya mu isaro rya kera burya niyo ryatanze ishusho ry'igicucu y'ububyutse bwa misiyonere bari kubakura mu munyage bw'i Babuloni. Hari Zorobabeli warushizwe kubaka urusengero na Ezira na Yeshua. Yego. Zorobabeli, Ezira, Yeshua barashizwe kubaka urusengero. Ariko Nehemiya za ku mugambi wo gusana inkike z'i Yerusalemu zasenyutse bazuzuza mu minsi 52. Iyo minsi yari mu masezerano, ariko iyo minsi yakoze mu bihe biruhije ku buryo abo kubatera babaga babazengurutse. Usomye ibice bya 4 bya gitabo cya Nehemiya, yagombaga gutegeka ko ukuboko kumwe gufata umwiko ukundi gufata inkota. Yubatsa arwana kugira ngo bitegure ko barabatera babatunguye nibabagwa gitumo nuko bitabara. Yakoze mu bihe biruhije. Yeremiya yarabivuze avuga ati Imana ibwira Yeremiya abiye ngo ngutumye gusenya, kurimbura no kubaka. Yego. Nisezera bavuga ngo ngutumye gusenya, kurimbura no kubaka no guhagarika. Ubwo rero umuntu wese uje kubaka agomba kuba yiteguye no kubanza gusenya za ubwo muri iryo senya rya Izayi kugira ngo yubake, sibyo byateje intambara n'urusaku mu bantu kubera kubona ibisenyurwa. Icaye kuko batari barabyigishijwe. Ubundi umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana iyo ahuye n'ikibazo mu muhamagaro, nkuko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo abaza umuntu, abaza Imana, kuko Imana niyo ihamagara ikavuga ati genda ukora uyu murimo. Iyo ufitanye amasezerano n'Imana yaguhamagaye rero ubaza Imana uti none ko ari ho wambwiye bibe bite. Ariko iyo urebye umuntu ugatekereza ko ari waguhemukiye nta gisubizo ubona. Iyo wishimiye umuntu ugatekereza ko ari waguhaye umurimo, nawe ntabwo ubona igisubizo. Hari mu Filipi igice cya 2 umurongo waho wa 15 harava ngo icakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishari, abandi bakabwiriza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice. Ngo ariko ntaco bitwaye haba mwishari haba kwirema ibice,
Kristo azakomeza kwamamazwa, ariko hepfo kuri 18 avuga ngo hari n'ababwiriza ibya Kristo bitewe n'umutima ukunze. Ubwo rero abo bakozi bazahora, hari ababwiriza ibya Kristo bitewe n'ishari, hari ababwiriza ibya Kristo batewe no kwireba ibice, ishari kubera abakora bahembwa nawe akwifuza kuyahembwa, ariko nta Imana imubwiye kwirema ibice, kuko ashaka gutangiza irindi torero, akaza kubanza kwimenyereza abazakuramwa abantu. Nibyo Paulo yavugaga. Ariko haravuga ngo hari n'abafite umutima mwiza binjira mu murimo w'Imana afite umutima mwiza, abo nabahamagaye n'Imana bafite isezerano. Iyo rero bikugoye ubwira uwaguhamagaye. None ibintu byakugora ukabwira umuntu se atari waguhamagaye, ubwira uwaguhamagaye. Nizo mpamvu abantu bararirimba ngo twahamagawe n'Imana, twarahamagaye, ariko batazi uko bisobanura. Yahura n'akabazo gato akaja kurega. Uri kurega ndese bwira Imana yaguhamagaye, uri kuja kurega umuntu we nyiri umurimo se. Hari amakuru twagiye twumva ko ari na bapasiteri babendaga gutera intambwe ngo bajye kurega ubuyobozi bwa ADEPR. Nyine ni ukutamenya uwabahamagaye. Ubwira Imana cyangwa ukarega uwo muntu uguhemukiye ku Mana. Imana se hari ikinaniwe? Yazana impinduka ibonye ko ibyo uregera bifite akamaro. Reka tujye ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5, azangwa n'abantu. Yego. Benshi. Buriya Dawidi yatoranijwe n'Imana, Sawuli yararatoranijwe n'abantu, umwami wa Isirayeli, kuko Sawuli yimitswe ari uko habaye imburanya, bati dukeneye umwami tube nk'andi mahanga. Ariko Dawidi amaze gutoranywa, ntabwo Abisirayeli bamwishimiye, kuko ubutware bwari bumaze imyaka 40, kandi uzi ko Sawuli yari akomoka mu muryango wa Benjamini, naho Dawidi yakomoka mu muryango wa Yuda. Urumva ni inzu zari zihinduranye, uzi ko Benjamini ari uwa Rasheli, naho Yuda ni uwa Leya, byari ibikeba. Ubwo rero imbaraga zari zimaze kuza mwa Rasheli kuri Sawuli, bari bamaze kuzimenyera. Ariko Imana ivuze Dawidi barikanga, bati ntabwo tumushaka. Ndetse n'ikimenyimenyi barongera bakurikiza bwa buryo banyuzemo kugira ngo bitoranirize umwami Sawuli, batoranya Ishibosheti. Yego. Ishibosheti wo mu muryango mu bana ba Sawuli, baramutoranya bamushira ku ngoma ku bushake bwabo, atari ku bushake bw'Imana. Dawidi yari yarangije kwimikwa wayobora igice cy'Ubuyuda, ariko Ishibosheti ayobora Isirayeli. Ubwo rero imyaka 2 ishize, wa undi Ishibosheti ukomoka kuri Sawuli bashize habarapfuye. Amaze gupfa bamara imyaka 5 batayoborwa, banaranze Dawidi. Ariko imyaka 7 ishize babona kwemerana, uvuga ngo Dawidi yayobore Isirayeli yose imyaka 33, ariko yayoboye Ubuyuda imyaka 7 honyine. Banze bazabanza kumwanga. Yego. Niryo jambo bazabanza kumwanga, kandi mwe kuja munarebera ukuri ku bantu benshi. Ngo abantu benshi bari kuvuga, ngo abantu benshi bari kuvuga, ntabwo Imana igendera ku bantu benshi, igendera ku kuri kwayo, kuko inkuge Nowa yubaka inkuge, yayubatse abantu ku isi ari 6,000 yose, isi yose. Ariko kuko Nowa kiranutse akaba n'umuvuga butumwa wo gukiranuka, aza kurokoka n'umuryango we n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 n'umugore we 8. Niba Imana yarafashe 8 mu 6,000, kuki mutekereza ko abukuri bakwiri abanyakuri bakwiriye kuba benshi? Kubera iki mutekereza mutyo? Aho yamushobora kuba muri benshi mukaba abanyamafuti, abake bakaba abanyakuri. Urabona Yesu habaye challenge hagati bakora majority, mu isi akora majority, ariko mu itorero ntabwo kare dukwiriye kurikiza majority. C'est ça. Yesu Pilato abuze icyaha kuri we, yavuze ati uyu Yesu bita Kristo mugirendi, kwari kugira ngo arebe abamukunda n'abamwanga. Yego. Iyo abakunda Yesu baba benshi kuruta abamwanga ntiyari kubambwa, ahubwo nuko Pilato yarebye abenshi bari kuvuga ngo nabambwe, yakonse majority. Abikorera yarebye nk'umuntu, yarebye nk'umuntu, abikorera kunezeza imitima y'abantu bavuga ngo nabambwe, ariko ntiyareba ko abake bashobora kugira ukuri. Yego. Naho ngaho abantu bareba ku bwinshi, bati yewe ni benshi, byakomeye byacitse. Oya benshi b'amafuti se ntabwo batsinda, kuko kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo ntaco dushobora gukora ngo turwanye ukuri uretse kukurwanirira. Abakorinto ba 2
igice cya 13 umurongo waho wa 8 ntaco dushobora gukora ngo turwanye ukuri kereka nubwo yaba umwe afite ukuri aratsinda yego ararwanirirwa kuvuga rero ngo abantu benshi siryo toro ryo ntiyari ifite n'akarengane ngo ibihumbi 6 byahagaritswe ngo byaryaga bitinjiza nyine nizo mpamvu hatabaye igihombo. Salomo yishe Isirayeli gute? Yagiye kurongora abagore 1000 kandi babyara. Babagore 1000 bagira abagaragu 3,000 babakorera. Abo bose bakarya ku mitungo y'Abisirayeli gusa bigera igihe none abaryi baruta abakozi. Ubwo nibyo muri ADPR no gushaka kubyita abaryi bari bashaka kuruta abakozi. Noneho kwa Salomo abaryi Izayi yagabanyije abaryi abaryi barota abakozi. Iyo barusa abakozi rero birasenyuka kuko Salomo byabaye ngombwa kugira ngo haza abagore be n'abagaragu be yongera imisoro. Yego. Ashiraho za taxes ziremereye n'igiti kirasorerwa nibuye rirasorerwa kugira ngo babagore bone ico barya kandi bambare neza. Urumva ko abaryi muri Isirayeli bari bamaze kuba benshi kuruta abakozi. Isirayeli hura n'ikibazo na nico cazanye ikintu cyitwa shisime gucika kabiri kwa Isirayeli y'amajaruguru na Isirayeli y'amajepfo ni imisoro. Kuko Salomo amaze gutanga babwiye umuhungu we Rehobowamu bati wowe nta kico dupfa twanga gaso kubw'ikiboko n'imisoro hari ikindi ariko nutugabaniriza ukatubwira ko bikuyeho turagutoye kandi tuzabana nawe. Haravuga ati mugere ndababwira ahamagaye abasore bati bangiriye inama ngo ikiboko ca data n'imisoro ya data byari biteye ikibazo. Abasore bavuga ati bagushutse kwa bibanye na sose bagwijije twe tugiye kwinjira mu kazi tuzarya iki? Ahubwo babwire ngo ibiboko 10 kuwanze kwishura bibaye 20. Yego. Uwo wishuriraga ibuye ibihumbi 10 bibaye 20. Wishuriraga igiti ibihumbi 50 bibaye 100. Genda ubabwira utyo. Sibo bacitse kabira kubati nto tuzoboga kudongera kuyoborwa n'uyu muryango wa Yuda. Yuda yari umusambanyi ahombye ibintu. Dawidi yari umusambanyi. Salomo yari umusambanyi. Bati nto turongera kuyoborwa n'aba bantu kuko guhomba kwisirayeli kuva mu busambanyi bwawo gukunda abagore cyane. None se Dawidi yica umuntu ngo acura umugore we ntiyari afite benshi. Inshoreke n'abagore bukuri abazwi ni 8 ariko Dawidi mu mateka y'Isirayeli abo banye nabo by'ukuri bari 63. Urumva bwari ubusambanyi gusa barahombya. Nizo mpamvu bacitse kabiri. Rero yabaryi babaye benshi kurusha abakozi kibi kibazo buriya abakozi abaryi bari bamaze kuba benshi kurusha abakora binjiza. Ubwo rero nibwo butabazi bwaje bwagombye kubanza nyine gusenya kurimbura none bugahagarika bukubaka. Ubu turi mu ye periode muri ADPR. Ubu turi muri periode yo kubaka yo guhagarika. Twamaze gusenya no kurimbura. Hasigaye guhagarika kubaka. Yego. Ubwo rero uko guhagarika ntabwo kuba mu gihe gito. Kubaka ndi kuba mu gihe gito kandi mu cigisho ca leadership c'ubuyobozi ntabwo amakimbirane yabura mu bantu kuko amakimbirane bisobanura ngo n'abantu ariko ico twiga ntaho twiga gukemura amakimbirane ahubwo twiga kubana n'amakimbirane. Ntabwo wiga gukuraho ikibazo ufitanye n'umugore wawe wiga ahubwo kubana n'ikibazo umugore wawe guteza cyangwa abakiriso baguteza. Ubwo rero kuri wowe Izayi urubigena wamugenera ko yabona n'indi manda nyuma yiyi kugira ngo azakomeze yubake. Kuko kubaka nto byasaba imyaka iri munsi yine kugira ngo ibintu bije ku murongo. Urumva arangije imanda arangije kubaka yarakwiriye noneho gushira mu buryo ikintu cyitwa gushira mu buryo no gushira za ministere mu mwanya wazo kamenya kuringaniza abakozi. Ari nje namwongeza yindi wayemuha kabisa. Tugende ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 yaje adakunda amafaranga. Uziko nagaririye n'abashumba bose 143 nta wigeze ahabwa ubushumba atanze amafaranga. Ubundi se hari wigeze abohabwa ayatanze mu bindi bihe nta wigeze uhabwa ubushumba atanze amafaranga. Ubushumba se ubundi bwagakwiye kuba bugurwa. Umuntu kantahoga n'Imana se wagura nayo. Cyakora Imana iyo ushaka kugura nayo iremera. Ariko ikaguhenda.
ijambo ubwo ry'Imana Imana iramutse iguhenze byagenze ute? wapfa. Imana Papa, iraguha ntimugura, ariko ushizeho intego ngo ugiye kugura nayo iraguhenda. ibyo ngibyo uvuze ntabwo ushatse kugaragaza ko hari abantu bigeze bagura ubupasiteri? Ni ukuvuga ngo umutima w'umuntu, ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ninde wawumenya, ninde wawirondora? Kandi uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Ashobora kubwira ngo ndagukorera ibyiza, ariko umutima we ntubuje nawe. Ubwo rero ikiri mu mutima w'umuntu nicyo gihamya ukuri. Kuvuga ko ariko ku isi abantu bagura ubupasiteri. Kuvuga ko Izaya atakunda amafaranga. Ntakunda amafaranga, Ushingira ku biki? agurisha. Ntiyigeze agurisha. Icyo kibitubera ikimenyetso. Umuntu udakunda amafaranga ntagurisha paruwasi. Umuntu udakunda amafaranga ntagurisha akazi. Atanga akazi yakurikije ubushobozi. Nta nizo mpamvu usanga ingingo yo kureba amakemwa kurusha ubushobozi. Ubundi iyo ureba ubushobozi bw'abantu ntabwo bagurisha, ahubwo hagacira umurimo. Umuntu w'agaciro umurimo aho umuntu ubishoboye. Umuntu w'agaciro umurimo aho umuntu ubishoboye. Naho uhagacira umurimo aho akazi ubishoboye ariko atawuguze. ari kiza yakoze. Yaricyo yakoze. Ariko utawukunda arawugurisha, kandi ushoboye kuwugura n'udashoboye kuwukora. Iyo close irakomeye cyane. Ntireba idini gusa, ireba abantu benshi. Ni leadership ni y'abantu bose, ubuyobozi ni y'abantu bose. Yo urumva ko umuntu udakunda amafaranga niwe muyobozi. Muri Timoteyo ya mbere igice cya 6 umurongo waho wa 6 haravuga ngo, ariko se muzeyi ibyo byanditswe byose byagenze ute ngo bifate mu mutwe? Ntibyanditswe se nyine. Byanditse mu mutwe se ko numva ibira yose uyizi? None se ijambo ry'Imana ni riri inyuma cyangwa riri imbere? Ni riri imbere. Ndabona wazanye na Bibiliya ariko ntiwigeze uyirambura, ahubwo byose uri kubivuga nabireba nkabona birahura. Oya, iyi Bibiliya nazanye ni impapuro. Muyinyimye. N'udupapuro witwaje. Muyinyibye byamvamo. Urebe neza cameraman atayiba. Bibiliya baraziba, Bibiliya barazitwika, abapagani bazinywesha itabi, ariko ijambo wakiriye ntabwo rikuvamo. Ubwo ngo nta somo twakoramo twaha abakristo ko benshi batunze izo mpapuro. Ni ikibazo nyine kuvuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari izi mpapuro, kuko hari logos na rema. Rema ni ijambo wakire rihesha ubugingo, riri muri wowe, rigenda muri wowe. Nta nizo mpamvu iyo ushaka Imana, nababwira abantu se, iyo umuntu ashaka Imana ayisanga ku musozi, oya, umuntu wakiriye Imana arayigendana ikaba muri we. Ufite ijambo ry'Imana rero riba muri we, ntabwo risigara ku mpapuro. Ese ubundi hagati y'umuntu n'Imana n'iki gishaka ikindi? Ubundi mu muhamagaro iriya jambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ntabwo twasabye kugucungura. Tugitanga umwana w'ikirege kugira ngo uyizera wese atarimbuka. Ubwo yaje dushaka. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nta kindi cyamuzanye, ni ugusaka icyazimiye. Yego. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero yaradushatse. Iyo dushatse Imana rihinduka idini. Iyo ni nkomoko y'idini. Niyo nkomoko y'idini. Tuzabyinjiramo nidushaka tubigira igice cya kabiri. Iyo abantu bashatse Imana bashyiraho n'amategeko abageza kuri iyo Mana. Idini rero ni uruhurirane bw'amategeko abantu banyuriraho kugira ngo bashake Imana. Ariko itorero ni Imana yireka ubwoko bwayo ikabihishurira. Kuko Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza mbwiriza sinabahaye n'umuntu, sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Kristo wabumpishuriye. Yego. Galatiya igice cya 11. Yego. Niko havuga. Urakoze cyane. Reka tuvuge ikintu cya 7 kugira ngo twerekeze ku musozo w'ikiganiro, kugira ngo ukomeze ujye gutanga amasomo. Ariko uzanyemerera nzabigusaba tuzashinge ishuri ryigisha Bibiliya hano kuri iyi televiziyo. Icya 7 azaza kundi itorero. Iyo umuntu akunda itorero amenya gushira za ministere mu mwanya wazo. Buriya kwari uguhuzagurika. Ntiwaruzi ngo intumwa ikora iki, ntiwaruzi ngo umuhanuzi ashinzwe iki, ntiwaruzi ngo umuvuga butumwa ashinzwe iki. Wabaza abapasere ngo itandukano ry'intumwa n'umuvuga butumwa, ntabwo babishobora kubisubira. Kubera iki? Batabishize mu mwanya wabyo. Hari umwigisha hakaba umungeri. Abo bose bakwiriye kugira buri wese umwanya we. Hari umutwara butumwa ariyo ntumwa apotre, hakaba umuhanuzi wo kurebera itorero,
areba ibiza bigiye kurigeraho, ariko umuhanuzi ntiyerekwa ibizaza gusa, yerekwa n'ibyashize n'ibyo tugezemo tutareba. Hariya muri Zaburi y'119 umurongo wa 18 havuga ngo mana hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Bisobanura ngo umuntu wese usenga Imana, Imana yaramwihishuriye, agomba kugira iyerekwa. Intumwa ikagira umwanya wayo. Ibyakoze n'intumwa 13 umurongo wa mbere kugeza kwa karavuga ngo mwitorero do muri Antiokia hari abigisha n'abahanuzi bavuga amazina yabo ari ku ijambo ry'Imana, bavuga ngo ubwo basengaga Imana biyirije ubusa, umwuka yaravuga ngo muntoranirize Barinaba na Sawuli mbohereze kunkorera umurimo mbatumye. Bisobanura ngo umurimo wose waba intumwa, waba ubuhanuzi, waba uyivuga butumwa, waba ubungera umushumba, waba ubwigisha, bisaba kugira ngo Imana igira ikibikubwiraho ubyinjiremo. Iyo mirimo rero Ezayi ni umunyamasengesho, urandi hapfa gukora ikintu pari hazara, ahubwo yinjiza umuntu mu mwanya we, yinjiza umuntu mu mwanya we. Izo za ministeri ntabwo zari zizwi, baravuga ngo uyu ni umwarimu, ubundi ngo ni umuvuga butumwa, ubundi ngo ni intumwa, ugashaka ngo buri wese umwanya we nuwuhe bikakuyobera. Icya kabiri ni umuntu utumva amabwire. Bashobora kukurega byinshi ntabyiteho, ahubwo akaguhamagara akakubaza, kandi yaguhamagara akakubaza agahamagara uwakureze, wamukurezeho, wa muntu aranga kuko aba yakubesheraga. Kandi urumva mu itorero twareze abantu kubera tutabareresheje ijambo ry'Imana, twabareresheje amazimwe. Amazimwe na discipline. None umuntu akigisha akabata uyu munsi ndafata teme yo kumenya ni bande barya ingurube, ubwo agiye mu buzima bw'abantu. Ariko nkibaza umuntu muzima ufite ibitekerezo, umuntu muzima ufite ibitekerezo agutegeka kurya atakugaburira, umuntu muzima ufite ibitekerezo agutegeka kwambara atakwambika, umuntu muzima ufite ibitekerezo agutegeka kurongora atagukwerera. Ngiki kibazo cyaje ku challenge tuzabigarukaho. Ndashaka twigisha abakiguriye, niba ushaka ko nambara akamaboko maremare kanzanire. Bamwe atumwe mwambara amapantaro ntimuzarikandagiramo, bazanira ingutiya. Noneho rero Mpyisi yaravuze ngo ntugakure umuntu ku kintu utamuzaniye ikigisimbura. Ezira Mpyisi, yego, ntugakure umuntu ku kintu utamuzaniye ikigisimbura. Niba umuntu anywa inzoga bikakubabaza, turukumvikana, Mpyisi banza umwubaha, umwigishe wazanye Vitaro na Vitaro na Panashi, umubwira uti ibi nibyo byiza, reka ibyo. Okay, kuko umuhaye ibyo kubisimbura direct arabire. Ariko rero bwira umuntu woreka ibintu yaburaye, wenda wari umuhaye aramuhereye ubuntu. Nyamara uyu muntu rwose afite ibintu byinshi cyane abantu bakwiye kumva. Ariko amahirwe hari nuko tuzajya tugaruka nyine kuri iyi televiziyo mu biganiro bitandukanye. Twari dukwiriye kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Urabona nki wacu dufite ikibazo gikomeye, n'abayobozi b'amatoro ntabwo bazi indirimbo zo gushimisha. Ubu kugeza uyu munsi wa none batunzwe n'izakorare gusa n'amakorasi. Kandi ijambo ry'Imana mu ba Efeso igice cya 5 umurongo wa 19 haravuga ngo muhimana cyangwa se muhimbarisha Imana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Nuvuga ngo mwitoro hakora zaburi, hakagora indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Abatemwe de Jehova bakoresha zaburi, abadivantiste bagakoresha indirimbo, abapantekote bakoresha ibihimbano by'umwuka. Ariko byose biremewe. Noneho rero urabona ko abantu bakoresha korale gusa, ntibaririmba indirimbo zo mu gushimisha. Indirimbo 447, indirimbo 110 kuzongera hamwe hafi 500, hafi na 50. uko n'umushumba ntazimo n'eshanu. Hari abashumba baza kweguzwa kabisa, batunzwe n'iza korale, si bwaki mwitorera iyo. C'est ça. Abantu barwe gusubira inyuma bakiga zirandirimbo zo gushimisha nico zabiriyeho, ndetse n'abaririmbyi bakazikoresha rimwe muri korale ko ni nziza. Yego, ariko barazibagiwe. Umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana bawuhisimbuje kuramya. Ico kibazo rero cyatumye waramya Imana utazi.
cyatumye rero ko Yesu Kristo yabwiye abayuda bamwizeye muri Yohana ibice 8:31 na 32 ngo Yesu abwira abayuda bamwizeye ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Bisobanura ngo ijambo ry'Imana ryo ribatura, rihongera bangu beresha ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Yes. Yohana 17:17 tuvuga ukuri. Beresha ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Amen, 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 amen. Tuzakomeza ubutaha. Tuzakomeza ubutaha kandi ndumva abantu bavanyemo ibintu byinshi. Reka nsaba abantu bakurikiye Iyobokamana TV ndetse na Evangelism Monde TV bashobora kujya hasi muri comment bakandikamo ikintu batasobanukiye muri iki kiganiro kugira ngo tuzabere mu gice cya kabiri cy'ikiganiro muzehe abibisobanura. Dr. turagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. Murakoze namwe. Iki kiganiro cyawe ni wowe butumwa rusange wumva wagituma ko bari kugikurikira ngo mu munota umwe? Ubutumwa rusange naha abadukurikiye umunsi wa none nuko baguma mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ariko kuri kudahinduka. Ubundi aberekwa baravangirwa ko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ijambo ry'Imana muri Petero ya mbere igice ca mbere umurongo wa 24 haravuga ngo abaremwe bose bameze nk'ibyatsi, ndetse n'ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ku muvugizi wa ADEPR niba ari kureba kino kiganiro, we wamuha butumwa ki? Ubutumwa nuko Imana yo mu ijuru ihamagara abakozi bayo igumye mu icerekezo kizima, nkuko yatangiye ikomeze mu icerekezo habiyerekwa ko muri Imigani 29 umurongo hari wa 18 haravuga ngo ahatari yerekwa ubwoko bwigira ibyiryenge. Kuko akunda abasengesho ndabizi ntakora ikintu c'impanuka, ahubwo hari ic'Imana igomba kuba yavuze. Kandi iyo twubasha Imana, nkuko ijambo ry'Imana rivuga kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Ubwo rero nagendera kuri iryo jambo rikamukomeza, akagira umurava wo guhembura itorero yahawe. Imana igumugisha cyane. Mbere yuko dusenga, umuntu akurikiye kino kiganiro ushobora gukenera kukuvugisha yakubona kowe murongo? Ku izina Mpazi Birego Pierre, de kuri channel ya gusenga everyday niho nkunze kuboneka. Ariko nimero ya WhatsApp ni 078 666 9 666 078 666 9 kuri channel ya gusenga everyday. Abantu bifuza noneho rero na za silabisi z'amasomo nk'ibyahishwe na Daniel baradusanga tukazibakorera, njazikorera abantu. Ukeneye gusobanukirwa Daniel n'ibyahishwe ko nizo nyigisho z'imisi y'imperuka bazita eschatology, pastor ushaka kuzisobanukirwa agashakira kuri channel ya gusenga everyday, twamwitaba kandi tukamuha service nziza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje umwanya mwiza waduhaye, umwanya w'icubahiro wo kuganira ijambo ryawe. Ndagushimiye Mana ko ibyanditswe byera byose byahumetswe nawe, kandi bigirira umumaro kuduhugura no kudukosora no kutunyuza mu nzira y'ukuri, kugira ngo umuntu wese akora ibitunganye agere ku rugero rushitse rwo kuzakora imirimo myiza. Turi imbere yawe Mwami kugira ngo bare natwe, kandi ijambo rishinga imizi mu mitima yacu. Abaryumva bari mu mahanga yose n'abari mu gihugu n'abari mu ntara zitandukanye babashe gufashwa n'ijambo rye kandi bahindurwe naryo. Muri Yohana 13 umurongo wa 17 aravuga ngo mubwo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Nanjye ndasabye kugira ngo ababyumvise muri ubu butumwa bwiza babashe kubishira mu ngiro, kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe usasange buri wese yiteguye kugusanganira. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.